mbona kiza kwake kwa mwana chiuza. Aya mama ye, kweni yose wajiwa mzomele huko omwira ila imwe kiza kwake kwa mwana chiuza. Aya mama ye, kweni yose wajiwa mzomele yose omwira ila imwe umoyo wake wa mwa Yesu yo. Aya mama nani nati mwe kweni yose wajiwa mzomele wosa baba omwira ila imwe umoyo wake wa mwa Yesu yo. Aya mama kweni yose wajiwa mzomele yose omwira ila mbona imwe kwiza kwake kwa mwana chiuta.